ariko kuri ubu ngubu abantu batangiye gushyira Arsenal ku gikombe tumariye kuri bya bindi tumenyereye cyuko abantu bavuga ngo reka dutegereze festive seasons, dutegereze iminsi mikuru turebe nimba usohoka mu kwezi kwa 12 ameze neza, umwaka mushya nitujya kutangira uraba ari imbere n'aba yasize abandi bigaragara abantu bamuha amahirwe. Ariko bijyanye n'uko izindi kipe ziri kwitwara, notama Liverpool, Man City, Chelsea, uburyo zidahozaho, ukara uburyo Arsenal itsinda ama match, ikipe nka clean sheet ikubita umuhisi n'umugenzi, abantu batangiye kuvuga ko bishobora kuzorohera Arsenal cyane gutwara igikombe. Barimo batishobora kutazagera kuri Noheli ngo tuhategereze, ikaba yakubita hakiri kare zikagenda zisitara ku buryo dushobora kujya kuzagera kuri za Noheli yaramaze gushyiramo amanota menshi cyane, abantu batangiye kwiha igikombe. Niba koko rero Ruvuyanga ibyo bintu abantu batangiye kwitekerezaho ariyo kubikora no kubihamya, igomba kubigaragaza uyu munsi itsindiye ikipe. Hanyuma ingingo ya nyuma, ikipe ya Arsenal birazwi yuko ariyo kipe ya mbere ifite defense nziza sofa ku magana n'Uburayi, yamaze gutsindwa ibitego 3 gusa. Nitsinda kuko ari wikine mbere y'aya makipe yandi ayiri inyuma, irahita ijya imbere amanota 9 Manchester City, ijya imbere amanota 10 ikipe ya Liverpool. Irabibaye kandi match ya gatanu ikurikiranya Arsenal itsinda ibona win, ibona amanota 3 imbumbe, icyo nacyo iraba ari boost ikomeye cyane, kuko niba Man City ifite Bournemouth ya kabiri ku munsi w'ejo ku cyumweru, Liverpool ikagira Aston Villa yatsinze ikipe ya Man City igatsinda n'ikipe ya Tottenham, na ahantu heza Arsenal yavuga ngo mufite aba opponent bari tricky, bamenyerewe muri mid table, ariko bashobora kuba bababaza either mukanganya cyangwa se mukanatsindwa. Ubwo ndavuga kuri Liverpool no kuri Man City vis-a-vis form, urebye uko Bournemouth imeze na Man City na vis-a-vis Aston Villa, urebye uko Liverpool kwitwara nabi muri iki gihe. Arsenal ifite indi mpamvu yo gutsinda Bane nk'ikipe yoroshye, kuko ikina mbere yazo ikavuga ngo reka mbashyiremo iyo difference nini, nibatsindwa cyangwa bakanganya biraba binshyize muri position nziza cyane yo kuba narushaho kugenda nshyiramo difference. Kokoze cyane Rigani wenda nibyo yaragarutseho na Gary Neville nabonye yabigarutseho mu kiganiro na Sky Sport. Yavuze ko ikipe ya Arsenal imaze gukina imikino igeze mu 8 yose iyitsinda nta ntsinzwe. Muri iyo mikino 8, imikino 6 yose yayikinnye muri shampiyona y'u Bwongereza nta gitego yari yinjizwa. Ariho ngenda ngaruka kuri ya defense Rugaju yaramaze kugarukaho, ya Saliba ndetse na Magalhaes, imikino 6 itinjizwe igitego. Akongera akavuga ngo nyuma ya Opta ya haya amahirwe 66% Arsenal yo gutwara igikombe, Gary Neville yavuze ngo ntago bizarindira yuko tugera kuri Boxing Day tutarakonfirma ko ikipe ya Arsenal iri ku gikombe. Ndetse yanayigereranyije na Chelsea ya 2004 2005, Chelsea ya Jose Mourinho yatwaye igikombe ahubwo ariyo kipe yinjijwe ibitego bikeye, ibitego 15 byonyine. Avuga yuko kubera defense ikipe ya Arsenal afite ndetse na mediane yayo, ubona ko Mikel Arteta none yamaze kumenya ngo ese niba ari Cristiano Rugadi uri mu kibuga wabanjemo kuri 6 ndaza kumupeyaringana nande, urumva niba ari Martinez Zubimendi urimo na Declan Rice baraza guperforminga neza, biraza gukunda. Ubona ko iyo partnership yamaze kugira gute, yamaze kuyubaka. Gary Neville akavuga ngo rero nta nubwo byanarindira yuko tugera kuri Boxing Day, ndetse ngo ni Arsenal ishobora kuzaba ikipe itwaye igikombe itsinzwe ibitego bike, we yayihaye n'ibitego 13 byonyine muri sezo yose. Akongera akagaruka ku kintu kijyanye no kuba Arsenal irimo guprofita abarivozi bayo cyangwa se abo bahanganiye igikombe. Rugaje yagendaga bigarukaho mu kanya, ubu amaze gushyiramo amanota ageze muri 6 hagati ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester City. Urumva rero yuko ikipe ya Manchester City niyo ariyo yakabayiza guchallenging ikipe ya Arsenal, sofa ikaba irimo kwitwara gutya. Urumva ko ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Twajya kuri Liverpool turasanga imaze gutsindwa imikino 4 yikurikiranya muri shampiyona, imikino ingana niyo yatsinzwe muri sezi ishize kugira ngo itware igikombe. Ukabona ko benshi bo bamaze no gukaraba umuntu witwa Arne Slot, bakavuga bati rero kuri uyu mugoroba biraza kuza kuba binagoye cyane. Kokoze cyane Iberi na Nottingham